bombo izane ndebe. None se reka nkureho umukoba nyine hanyuma Urayima yuzuye ndebe nyine. Ntabwo nge nari nemera yuko mwagororotse mwabaye abana bazima. Yego kuri pe kugira ngo byemere neza. Twose ibintu ku ishuri aho tugatwiye no ku ishuri tuzigatwiga n'ubundi. None kimenyimenyi usigaye tunasenga. Iri joro ko numvisha induru. Ntabwo bitwebwe. Nukuri pe ibintu byarahindutse ntabwo bikirenga mbere kwa kundi ngo muri kayitse ng'abantu bakoza ngo twebwe ntabwo bikiri twebwe. Ahubwo ari umuntu usigaye gukirara uniga abantu wamura n'abantu. Bita Theogene. Ntabwo nabyemera simpamya kata. Muramura. Twaraguru. Meze bite? Ariko rero ndabona waragambije amakuru mfite yose. Amakuru bari ku neza ijana. Ngume ye nakubeshye rwose umuntu. Sigaye nzi gusoma kwandika n'igitabo ngiye nkwereka ukuntu none mbite mbikwemeza neza rwose. Nawe uravuga utuye rwose n'umunyabitabazi gusoma zikwandika. Yemere ahubwo ubu ngubu nari ndimo nza no mu rugo kugira ngo ndebe niba bahari batabuze. Kuko amakuru yabo turayakurikirana neza. Yo nukuri pe nibyo pe. Turi mu rugo turimo twese nganeza. Umuntu wajye mbwira yuko itaba ari ribi nta kintu yakugezaho. Yo ahubwo jewe ari undi muhungu w'ikirara muri karitsiye ugeze usigaye yambara na telefone ari akunda kubakorera hano ko ku muhanda. Uri guhanyereka. Ndakwekanye mu bigenda. Abo ndabashaka. Akunda kwambura abantu nimugora ama telefone yabo. Ubundi rero umukecuru badutoye ku buryo abantu bose n'abayobozi bose babona ko turi cyitegererezo. Turimo turarushanwa ubu ngubu turi mu marushanwa. None ndifuza ko byanze bikunze mwandangira ahandi hantu hari abana bananiranye kugira ngo naho tubashyire mu mahugurwa. Kana ko gutwara. Ushaka gutwara ukamera nka bakamariza mukobwa. Nukuri mbabarira pe. Ngiye icyo nshaka bayifite n'irema ariko reba ngiye. Ikanzu sigutwaye. Abashubitare hazi. Neza neza. Ngaho reba nkuno mwana ukuntu urabona duhuriye he. Ese none ngo ufite miliyoni 2 uvuze ko ufite miliyoni 2 bitanibuka nyine ko mu nzozi nigeze kukurota uri umugore wanjye twanasezeranye nyine ukazana izo miliyoni 2 nanjye ngashyiraho zino turuwasi. Wifata ukavuga amagambo nk'ayo ngayo njegera nkaho urumva ibyo bintu None se uri guhinyuza igeno ry'Imana?